Makeria mari tauni-ini ya Kiganjo wabici-ini ya munini wa OCPD matereba aya moigite ngari muthemba wa Probox cikoretwo igikua andu citari na marua ma ukui wa muingi na gukua andu aingi gukira aria magiriire. Matwire okoro Probox ni ciitikiritio kuingira sako-ini ithio tukaingire twendie ngari ici tuingire sako itwitikirwo ya Probox na nitugukua na andikwo nginya ruti mwena. Makaya mao ni mathikiriirio ni afitha munene wa traffic gicigo-ini kiu Jane Kuria uria ugite ene ngari icio cia Probox ni mabatie kurumirira mawatho maria magiriire. For Probox, they can only be used as a taxi, not as a matatu, because the carrying capacity for a Probox it's 5 passengers including the driver. Makeria ya matereba magana meri na aruti wira angi a sako ya SNRT neo manyitaniire mirurungano-ini no. Nie njitagwo Simon Kife, ngiribotera Inooro TV.